Pemirsa wilangan kasus COVID-19 kantos makin sayan tedun. Nanging krama sampuna ngeluputang pemargin protokol kesehatan, utaminipun ring genah ramia. Sekadi pasar Wiadin pusat perbelanjaan. Melarapan perkanti sane becik pantaraning pemerintah mewah baga krama, pandemi puniki kaabtiang sida digelis metilar. Makata genah sanedangan ngawetuang kahanan ramil mineka di pasar pusat perbelanjaan miwah terminal patut kedabdabin becik. Sangkaning pandemi COVID-19 kantun ngelimbak. Ya diastun kasusnya ini sampun tedun, nanging krama sampuna ngeluputang disiplin protokol kesehatan, sekadi ngangge masker, ngwangsuh tangan nganggen sabun ring toye sane mambah, nyaga jarak state nyaga kesehatan, tur ngelaksanayang pola hidup sehat. Pengelola pasar Wiadin ring genah ramil taler mangdani state ngelingang pengunjung antuk nelebang prokes utamanipun nenten mapupul sajeroning usaha nambakin panglalah klaster anyar. Melarapan prakanti sane becik usaha ngerakse kesehatan tur panglimbakan ekonomi sida memargi sinarengan saha antar. Kaptiang gering ageng pandemi COVID-19 sida diglis matilar mangda perekonomian krama sida muali limbak sekadi Jatimula. Puturatna Bali TV.